Ka Martana, Sheba Kasawivan Kanang Hauda Awing Lemdi Valaga Hanga. Broho, Iktuivuna, Imangli Otram Natikang Sak Kili, Nana Kika Mapanimi Marala, Iling John Kavai Ali Ka Hangmilu, Luke Big Sang Tara Tuicha Hangmati. Rumekapta Archery Kamdaya Baubing. Chiribamli Yari protest kasali police na mi akha kapta taira. SSP Nectar Sanjan Bamli Otbum Winakatat Kavai Kokomi students ring na boira. Chiribam Wiena Shman Kasami Turukwi Ngajaili Pangawi Katingun Sampangda postmortem examination Kupsangaira. State wuivang sender na additional CAPF companies Hangpanga Jihora Jaira. PJB Chiribam Mandal with Mijishat Gada Kokka Sada resign Zaira. Lekyangathor, Aji the Tangkhul Express with Wungramphi Ngalung in a Pami dalei, bowing my side Nanangarumsa. Chiribam districtly Yari protest Kasali police na Miyaka Kapta Taira. Pau Atishuda, senior police officer colonial retired Nectar Sanjan Bam na protest Kasa, Yari Lungli, Amei Kapta, Zingum Makada Kani, Kundrapam Atoba Ningtojali, Kapta Tawa. Katayakali Satsuawa. Yari na protest Kasaji Boro Bekra subdivisions we Shinau, Kalanau Shinau suspected militants na Sakatatli Makamaya agitation Kasana. Protest Kasa Atam Jili Senior Superintendent of Police Nectar Sanjan Bamina Yari Merlak and a Kanganang Shokta Jili Amei Kapu Shok Naji Mawan Sakahaya Gage Atoboji Kamranga Mamang Kaiwi Mina Kala protest Kasa Jili Zang Zingum Makata Mati K Pison Singli Kama Zawa Pausam Kapangatishuda protest Kasa Jili KH Atoba Kudlai Mangatan Sa Mana Ochot China Yari Mulungwat Kaira Chiribamli protest Pangaira Mera Baibis Zangda Yarina Bababara Public Works Department PWT Case House Pakuinamda Officer G Atumi Pangli Committee Man Vasaya Case House Jili Nectar Sanjanbam Kala Awi Team Niyin Kui Kasanaji Infal Shong Nectar Sanjanbam Wishimbamli Yarina Namzang Kavai Saya Ka Manipur Police na Kamkui Yawa. Itam na taybay, Colonial Retired Nectar Sanjan Bamli, Combat with Senior Superintendent of Police Sada, Achagum Pei Kachang appoint Gisana. Kalaji Special State Cabinet Twitter Kuyati Shuda Karanaji. Awi Senior Zingum Pangai na Haimida, Abumjili Combat Operations Maling Mikhavai Kasana. Ka Ochoti Wei na appointment Kamijili Mikzangda Kangahan Ling Sakaira. Achon wuivang independent inquiry lay kavai bodalei kala atobo wuivang mushun sa kavai la Manipur Police Department the Nectar Sanjan Bam with role reassess sa kavai kapo layera. Protest kasanaw li kapkatat ochot na maram sada Senior Superintendent of Police Colonial Retired Nectar Sanjan Bamli alpam we na kushok kavai Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi Students Friend na boira. SSP Nectar Sanjan Bami Ochotili Contem Sada Kokomi Students Front with Katana Ningtojum Danagumar Maitena Kahang Kutlai Makangatan Zingum Makata Kani Nauli Kapkataji Pyo Mikabai Otsak Maningmana Senior SP Combat Nectar Sanjan Bamli Takta Service Wena Katat Palungrada Kokomi Students Front Katana Jina Press Kazipli Hang Sanga Ningtojum Danakumarna Sanjan Bami appointment Lila Makamia Pongshoka Yarili Otram Gatsiran Ali Special Appointee Sada Kwigasanga Ka Awi Otngarut Saran Masatura Gachihanga Retired Indian Army Officer Sada Awi Machu Kachankat Teira Kalaji Maintain Out being the Kungsung Machutna that Ningtojum Danakumarna Hang Sanga Shokta khalei proxy raina gachi hangda nectar we dung the action kwipalung ra jihaira Chiribam we na shiman kasami turuk we ngachali pangawi tingun sambang da postmortem examination kupsangaira
Postmortem examination ji state run arishang Siljar Medical College and Hospital SMCH li saya. Chiri kong ina bara kong bam ni sam kapang gatingun pangaji barlak ina tikambo sada kwiraya ji. PDI bao ati show the postmortem examination ji SMCH li sada Dr. Bina report ngaran dalei. Katingun state li kuyong kawai Manipur police na ngaran kapay ngaran ra kachi katharan ni khala matay ra ngaji. Shman ka hai mi turukwi ngajay li aka masampang na khalei na. Assam Police Headquarters senior officials na kahangati shoda shumanda kali akaji sambang kawai Kachar district wi local unit na barakong bamdi search operation zatale. Bharatiya Janata Party BJP chiri mentally pungvu la members ping mi jishat kada resign sair. BJP chiri mentally president Nathum da resign kasaji chiri gala state wi angaret zakshi sang da khalei wuivang naji. Manipur wi political kala social angaret li ninga krik pongshok da party jina mi pingwi kala state wi issue mayang sang wuivang atum ni welcome makasa thahau atum kika masa thukla pamgsa kahai thahau gaji hang sanga. BJP chiri mental wi mi resign sa kahai bingji President K. Jodu Singh, Vice President M. G. Badayan, General Secretary Mutum Hemanda Singh, General Secretary of Organization P. Biramami Singh, Kala prominent members Mutum Brojendro Singh, T.H. Mekachit Singh, Arambam Aruna, eina L. Japa Singh Zanga. Atumi resignation letter jili group China party leadership li ngakauda atumi tuile kwisang mikhavai boya. Kala party li otram kangatsu apong sambang highway ning shi miya. Delhi Shong Union Home Minister Amei Nathum Manipur security review bamaira. Yari na shorkali maring kapawing ruka karot kamara tuena Infal West kala Infal East li curfew kahai ena ngasoda district shinili internet kam de kalaya lungli aya Amei na top ministry ena intelligence officials bing ni makailak kahai kangsan gzip pamaira. Ariri rot marat de khalei Manipur security review kapamni matang la pamda aya hortang na kakanya review ka zip ngasai. Kazip Jili Home Secretary Govind Mohan, Intelligence Bureau Director Tapam Dega, National Security Advisor Ajit Doval, Kala Ministry with senior officials being Zangaji. Kala Tariq Trada Akutang, CRPF encounter suspected militants Thara Tigahai, Le Tariq Shinitan Shinawakali Zakshilagi Nasakatat Ochot Zangda, Chiribamni Shokahai cases Katum. National Investigation Agency NIA li misangaira. Rot Kamarat namaram sada Infal Western Infal East District wi Washimbing musholalay. Manipur Shorkana Chizikamiati showed government schools, college kala state universities achu direct trada chiko netangdar shungra. Home Department li ngasanda to lepka kui janbauhi Secretariat Higher and Technical Education Department na mishoka. Katam ngarabing kala shoot me being with safety wuivang the state kongazar atam hitharan security hina kamataya sada kuida leji. State capital maleilak in Chief Minister N. Biren Singh with shimbam la raj pavan bamni security mermaira. Abam jili kari kavala salak in yangmichingda kachipao samanga. Shinau gala now shinau sanni kayom Manipur li shokta clay maramni kayan sang mikhavai MCBCR and National Commissions for Protections of Child Rights NCPCR kala National Commissions for Women's NCW li ngakawaira. Maram wuivang Manipur Commissions for Protections of Child Rights MCPCR with Chairperson Kesam Pradip Kumarna
NCPCR and NCWGT ki bivai Manipur li shock the khalei national rights bodies being attacked mayang sang khami masapai marada Pradip Kumar na nga kawaira MCPCR we atishuda Manipur tishot li national ting makada phanga langda shim johoda yam gazatli zanga China atum mi katam gushi health kala security li ka help liawo kala achon hapta to ko khui juri bomwi naw shinaw gatum shinaw khani li sakatha China abam hili control makasa mahangkar khangaji rada kaleji thaiya the MCPCR chairperson Jana hangsanga Kayon makle naw shinaw san gala karnaw san ni edek sada kalehi sakla kahai ayin ni chon khamakan ne the hangsanga Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act constitutional safeguards the UN Conventions on the Rights of the Child (CRC), the Conventions on the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Hikata International Convention ni matung makanairada kaysam Pradip Kumar na hanga NCPCR kala NCW na Ministry of Home Affairs and the Ministry of Women's and Child Development kala central ministries being ningshiya vulnerable populations wuivang nga kami sak kawai MCPCR na nga kaw haira Congress na shakorali mamaya khangai phongshok rushit Union Home Minister Amei kala Manipur Chief Minister N Biren Singh resign sa kawai demand saira Rod Kamarat Margahai State Hili Chinkari Kwirakawai Prime Minister Narendra Modi Ungnaga All Party Kzip Kwikamilu Kachila Congress na Poira Parliament Session Achiwi Tarik Magada Pangatang Habok Ukidalei Session Ji Mahabok Ranglaka PM na Ungyang Sang Mikhavai Congress na Bodalei Union Shorkana Manipur to short handle Kasali Congress General Secretary Jairam Ramesh na Banglak eina yetta Amisha na Manipur wi miping matailak eina shinaw kala national san li mangak mi tura gajahanga Delhi li press kazip kapamni Jairam Ramesh na kahang Manipur Chief Minister li ngak kami jina Home Minister wi akamang gaji achievement ningshiya Home Minister na Manipur wi kayon makale richum naw ping ni mangak mi tura ana responsibility kwida resign sa pulung Rada Ramesh na hangsanga Congress General Secretary Jina hitharan hanga kacha ajakung kharam gachang Manipur ti short haukupok win Prime Minister Narendra Modi na ngalei ngatatai dele yauza taira kha Manipur li maungranga Manipur with situation mashana ungthai kawai political parties ping kala relief camp ni kabam bing li PM ungsam phangdu the Ramesh na hangsanga Manipur Congress Katana K. Mekachandra Singh Nala State with Law and Order Maram Hangda Angaret Ti Makam Kwi Rurlui Gigaji Ti Short Ngasaki Gigaji Nanai Hai Roda Ninga Creek Pongshoka Manipur Li Chingri High Ensure Masaka Rurbina Govern Sakavai Mashun Malay Manada Prime Minister na 2017 election rally atam ni Mutui Hai Dalei Gichula Mekachandra na Paning Saka Chitada Sada Double engine shortcar hina stately law and order haigaship ka mahaigaship khalagaji Mekachandra na khanghan sai kala Prime Minister na Manipur wi maram hi address makasa wuivang Mekachandra na makhamaya phongshoka Manipur wuivang sender na additional CAPF companies hangphanga deploy sa rajera State we angret zakashi hi yanglaga additional Central Armed Police Force CAPF companies hangphanga achiwi hapta hili mira chili personal tingphanga kara da hanga achahon changla Cheribam Rod Kamarat we CAPF companies mak matai sangmi ga haina units katar bingji companies tumada phangana CRBF kalatrada phangana Border Security Force we na mira official sources na hanga Qatar hi zanglaga Manipur li CRBF companies shakani tradishat kahura CRBF Director General A.T. Singh kala CRBF senior officials being state we operation yangsang dalei da hanga Ministry of Home Affairs kala Manipur Shorkaling send detailed deployment plan semohung dalei kala reinforcement being ji rot kamarat marmi tui ga japam being di haimiraji TDE direct tradishni thongi pauli mushung kami leili
violent zone 2 li khanganang shok da khai pa kai na kashat ochot pau khami jili hotel jili ngzin kachi da cham la nishari singwai abam ngasai da hangai da lei hili mushung mi le gja hotel li chitha da cham nishari singwai abam ngasa saya kachi pau je makhamushung ngasai pau hiling sunda tangwi shimvu na terkami shoka gja sandos hotel ji tangjiwi jurisdiction ni zanghau gada atang na youth li jahan laga mathalak eina yangasang apamna da hanga pauli ngui ga hai jina maring pha lengsak ka highly recreate sali paumi shim hina atam gchi da khamushunga janbau mikhavai hotnara dalei latui da achuri khamdaya paupi Chiribam li yawi protest kasali police na mi akha kaptatayra SSP nectar sanjan bam li otbam wina katat khawai kokomi students wing na boyra Chiribam wiena shman kasami turukwi ngajaili phangawi katingun sambangda postmortem examination kupsangaira State wuivang sender na additional CAPF companies hangphanga jihora jera PJB Chiribam Mandolwi Mijishat Kada Kokka Sada Resign Saira Achuri Pau Hiling Jangaira Pau Ngana da Nathum saikorali ring kapa kala kamahai zimkshong sa serano